ምግብ መብላት ስላለበት ምግብ ሰርቼለታለሁ። እሱን አብረን ይዘን እንገባና ያለበትን ሁኔታ አሳያችኋለሁ ከምትጨናነቁ እናንተም ማለት ነው። እና ያው ትንሽ እስኪሻለው አላቅም፣ መቼ እንደሚሻለው መቼ ሙሉ ለሙሉ ደህና እንደሚሆን አላቅም። እና የዛሬው ከአልትራሳውንድ በኋላ የሚሆነውን ነገር እናያለን። ምን እንደሚሉትም ገና አላወቅንም። እና እስኪ ከስምንት ሰዓት በኋላ ነው የተባልነው። 8 ሰዓት ላይ እንሄድና ከዛ በኋላ ያለውን ሁኔታ ቼክ አድርገን ምናምን አልትራሳውንድ ከታየ በኋላ ያለውን ሁኔታ ደግሞ ማሳወቃችሁ ይሆናል። እና መቼ ደህና እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን እሱ ደህና እስከሚሆን ድረስ እስከሚሻለው ድረስ ቀር ትጨነቃላችሁ። ሌላ ነገር የተፈጠረ ነው የሚመስላችሁ፣ ወይም ደግሞ የተጣላን ነገሮች የባሱ ሊመስላችሁ ስለሚችል ለዛ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ካሜራ ይዤ እና ብዙ የምትጨነቁ የምታስቡ ሰው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ ነጋ ቅብደን ፈያ ኬሰን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ዛሬ እንደ ድሮ ሳቃችን ጠፍቷል። እውነት ፑፑዬ አላ ጨርሶ ይማርክ። አይዞ አይዞ አይዞ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ናት። በጣም እንዳያችሁ ነው እንግዲህ ብሩኬ ያመሜ ነው ያለች ነው ሀይሜ። ቀን አይቻለሁ እኔ ነገር ቱክቱክ ላይ በስቷል ብሩኬ። ሌሊት በጣም ታመመ፣ በጣም ያለች ነው። እሷም ራሱ ደነግጣለች በጣም ሀይሜ የራሱ ማለት ነው። እውነት በጣም እኔ በቃ በፊት ሲታመም ሐኪም ቤት ሂድ ብሩኬ ሲል እሺ አይልም አለች። ግን ትናንትና በጣም እያመመር መንቀሳቀስ አይችልም፣ ሊቆም አይችልም። ፈራውኝ ሰው ጠገባችሁ ከሌለ ችግር ነው ያለች ነው። በጣም ደነግጣለች እሷም ራሱ። ብሩኬ ትናንትና ራሱ ሲያወራ ያመመኝ ነው ጀርባ ምናምን ያሌ ነው ያወራ። ትናንትና ራሱ ትክክል አይደለም። እንደዚህ ነው ሀይሚዬ ሁልጊዜ ብሩኬ ምንድን ነው ላል በይቅርታ ልብ ይኖራችሁ ይላል። ሁልጊዜ ልባቸውን ንጹህ አደርጉ ይላል። ለምንድን ነው አሁን አለን ነገ የለም የኛ። እንደዚህ ናት ህይወት። አሁን በቃ ይሄ ትምህርት ነው እውነት ያንቺ ራሱ። ስለዚህ አሁን ገብቶሻል ሀይሚዬ። አሁን አለ ነገ የለም የኛ። ስለዚህ ምንም አይጠቅምም። ሸጣን ማላችሁ ገብቶ እንደዚህ ሲያደርጋችሁ እናንተን ጥሩ አይደለም። በረት ክፈቱ። እንግዲህ ብሩክ አይዞክ አላህ ጨርሶ ይማር። እንግዲህ ኤጋ አኩማ አርጊተኒ ሀረጋ ከዱሬ ጠበቻ ሚቲ ኤጋ ከሌሳፍ እንገደ ብሩኬን አካ ጃባት ንኮፈሺሳ ቱረኒ ኤጋ ሰበባ ብሩኬም ነመሬ ቤቲን ኢሼን ሶዳት ጀናን ያቄ ብረ ቡላ ጅራ ጀቹዳ ከሌሳ አኩማ አርጊተን ፕራንኪ አጃይባ wajjete innisi isheen immoo eeggadda iddin rafutti lafa rafutti bishaan itti naqxee akkuma kolfaa turreen argitanii jirtu yaada. Egaa har'a immoo Burukeen egaa kaleessa gara bariitti dhukkubsatee gara malee ta'ee jette. Dhugaa washeen haasoftuu nama gaddisiisa. Ofii isheeyyuu naatee iddoo jirtu wallaalteetti. Maaliif namni lakka amma kana jira amma kana hin jiru barumsa guddaa irraa argadhe aniyyuu kan isheen jettu jechuudha. Eddee darbee gaabburra dura of eeggachuu wayyaa ani barumsa kanarraa argadhee kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Maaliif akkuma argitan egaa lola isa cinqirra jiru giddiitiin achi bulaa jira. Ishee eeggitiif jedheeti mucaan suni wanta ishee as faraarra'uuf jechuudha. Dhaqee immoo lafa sana simmintoorra argitu amma akka inni qorru Finfinnee gara malee qorra. Lafa sanarra guyyaa meeqa ani inni bulee jechuudha ishee eeggitiifi. Maaliif jarri jaalallee lamaanii garuu immoo baay'ee tokkotti ishee miidhama isheen barbaadu. Isheen illee afaaniin malee wallaahi miidhama isaan barbaadu jechuudha. Gar malee dhukkubsatee dubbatu hin dhaabatu. Baqa wallaahi namni nama bira yoo hin jiraanne rakkisaadha kan isheen jettu jechuudha. Makiinaallee oofuu dadhabee jette halkan sagalitti mana kiimii geessee kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Burukee rabbiin si hafayyisu አይዞህ ጮንጋራnis immoo garmalee yoo itti ka'u ጮንጋራ ኃይለኛadha isa dhukkubaa jedhanii kan biraanillee mataan kunillee ni bu'aafa ta'anii durumayyuu jechaa jiru.
dhugaa rabbiin isaa fayyisu gizee akka kana kolfaan uftan malee gizee akkas gaddaatiin uftan hin barbaannu si malee utuubiin hin bareedu dhugaa dubbachuuf wallaahi ijoollee kun yoo lamaan hin jiraanne wallaahi utuubiin qorraadha dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha yoo isaan dhufanii qaldiiste lolaste waan tokko gadi gadhiisanii utuubiin hunduu wal cannaqaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu አይዞህ ረቢን ሲያፈይሱ አይምዬ አይዞሽ የኔ ቆንጆ እንፋያ ጸጸቲ ከሰ ገልቴቲ ጋቢ ከሰ ገልቴቲ ወላሂ ማሊ ባኤ ተኮ ገደ ከሰ ቡቴቲ ጀቹዳ በርምሰ ጉዳ ፍደዴ አማ አኒ ጀቹዳ ማሊ ፈጋ ወሎ ላጅሩ ማ ብሩኬን ከለሰዩ ጀደር ወላሂ ኛተ ኛኑሌ ወሊል ዲማ ኛና በቃ ነጋነት እንዱበቱ wanta intalli tikstii barreessituu fi jedhee himeera kaleessa viidiyoo kaleessa irratti jechuudha. Kanaaf isheenis immoo yoo ishin tallachiitii ishee caqacaqtu sana asiiti burukeetiin akkas gooti dhugaa qabdi isheetti sin dhaga'ama. Garuu immoo har'a gaabbitee dhukkuba isaa sanatti baay'ee tokko naateetti darbeera amma akka haasa'amu kana miti kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Dhugaa rabbii kanadha jechuudha jireenyi namni ilmi namaa walitti qir jedhus walitti maal jedhus dhugaa rabbii amma rafnee ka'uu keenya hin beekamu amma kaleessa nu taphachiisaa ture to du'ateeyyuu jechuudha wallaahi rabbiin ittiin fidiin malee kaleessa akkatti viidiyoo isaaniirraa waraabnee akkasitti kolfaa turre guyyaa immoo yoo isaa mana kimii keessa jiru tokko gadhiisanii namni canaannaqamee bo'aa ture jechuudha. amma immoo haimeen hin cannaqamiin itti viidiyoo tokko waraabdee gadi gadhiiste nama gaddisiisa dhugaa rabbii namni amma adeemaa kolfaa amma kana hin jiru kana barumsa sinii haa ta'u jidduu keessan nama gashitanii jecha namaa dhageessanii jireenya keessan jaalala keessan bareedaa eessa geessan jedhanii namni sinawu akka kanatti hin baxabbaxiina yeroo hunda barri yoo bantanii yeroo hunda haasaa namarraa yoo fuutan yeroo hunda haa yoo jettanii gurra laattanii jireenyi keessan attaa tidaarii keessa yoo galtanii yoo jechuudha akkasumadha jechuudha yoo amma barri hin dhaga'u jettanii barri cufte haimiyye yoomuu gurra namaa kennuu diddee yoomuu ela ciruma isaa amma kanatti tsaafuu dhiiste jireenyi keetti fufaadha jechuudha. Haa yoo jettee moo xalaata barrii bantee haasaa yoo siifdan irraa fudhattee dhugaa yoo fakkeessite ta'e immoo atti tidaarii yoo qabdee tidaariin diiguun hin hafu amma jaalala mitiitii jechuudha. Kanaaf barumsa fudhee jira jetteetta jabaadhu. Rabbi si haa fayyisu burukee kanadha barumsa kan namaa ta'u gaa rabbi amma kolfinaa amma jirra booru hin jirru jechuudha too du'ateesi. Baga rabbi si hambisee akka haasaawwan kana miti jettee jirti baay'ee tokko nama daafisa jettee jirti haimee ስላላችሁ ማለት ነውና ያው ትናንት ትንሽ አዝጎኝ ነበረ ትንሽ ከክላሴ ድረስ መጥቶ እንደዛ አስደንግጦኝ ምናምን ትንሽ አዛርጎኝ ነበረ ግን ተናድጄበት ነበረ ክላሴ ኮጥተነ ጨነቀ ቱሬ አሬን ቱሬ ጀቲ ተናድጄበት ነበር ግን የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ድንገተኛ ክስተት የሚፈጠርበት አገፈዳው ሁሉን ነገር እንዳልተፈጠረ መተውን የመሰለ ነገር የለም። አኩመንት ዋን ፈጠረምኔቲ ከን ኢሰን ህንጻሉ እንጅሩ ወጀቻ ጅርቲ አገፈዳው በሩም ሰደኩን እስከናሁን በጣም ደህና ነው። በጣም ማታ እንደነበረው አይደለም። አያችሁ ሰማችሁ ስማ ከባድ ነበር የማታ ሁኔታ ምክንያቱም የሰው ልጅ ድንገት እንደዚህ ሲሆን ድንገት ሲታመም አቅም ሲያንሰው መንቀሳቀስ አላርግተን ያጋ ጅርቱ ምቲ ወላሂ ናቴ ጅርቲ ፊሼዩ ጀቹዳ ድንገታ ጀተ ድንገታ ዳባቹ ጊዜ ደደቡ ታኡ ጊዜ ደደቡ ኢልሚናማ ባኢቶ ኮጀተ አገፈዳዱ ጋር ሰው እኔ ሐኪም ቤት ብዙ ጊዜ እንደውም አልሄድም የሚል የሚያስቸግር ሰው ነበረ። በተለይ ብሩኬ የሆነ ጨጓራው ምናምን ያመዋልና ሐኪም ቤት ሂድ ሲባል በቃ አይወድም ጭራሽ ማለት ነው። ደምን ጀዱሽን ጀዱ ጀደ በጣም እንደታመመ ያወቅኩት ሐኪም ቤት እንሂድ ስለው ባንዴ ነው እሺ ያለው ማለት ነው። ዱራን እሺን ጀዱ ኤደገልገለ ጋሩ እንደምናውን ጀዱ እሺናን ጀደ ዳፌ ዱራን እሺን ጀዱ እግዚአብሔር ይመስገን መርፌ ሰጡት የሚዋጥ ምናምን ስለኔ እደት አፉር ሀኒሳን ከነኒ ፊ አኒ ሸንጀቻ ጀርቱ ከነኒ አፉር ጊዜ ቶኪቻ ከነኒ ዱጉ ደቾ ክሪኒችሞ ጉርጉዳ አዳዩ ወንኒ ሳንቲ ከነኒ ረኒ ጀቹዳ ሰጡት የሚዋጥ ምናምን ሰጡት። እሱን ከወሰደ በኋላ አሁን ተረጋግቷል። ገና ነው እና ጠዋትም ቁርስ ምናምን ሰራውለት ነው አማ ማርፌ እደድ ቅርሴ ማንጀዱ ጀተ ጀርቲ ጋሩ ሳይቲ ትጎደትለ አሁን እረፍት ሊያረግ ተኝቷልና እኔ ክላስ አማ ረፌ ጅራ ጀቲ መድኃኒት ሰዓት ስለደረሰ ምግብ መብላት ስላለበት ምግብ ሰርቼለታለሁ። እሱን
አብረን ይዘን እንገባና ያለበትን ሁኔታ አሳያችኋለሁ ከምትጨናነቁ እናንተም ማለት ነው። እና ያው ትንሽ እስኪሻለው አላቅም፣ መቼ እንደሚሻለው መቼ ሙሉ ለሙሉ ደህና እንደሚሆን አላቅም። እና የዛሬው ከአልትራሳውንድ በኋላ የሚሆነውን ነገር እናያለን። ምን እንደሚሉትም ገና አላወቅንም። ሳይቲ ቦደትሌ ከስምንት ሰዓት በኋላ ነው ስምንት ሰዓት በኋላ ሳይቲ ቦዳ መርፌን እንጅራመለ ከዛ በኋላ ያለውን ሁኔታ ቼክ አድርገን ምናምን አልትራሳውንድ ከታየ በኋላ ያለውን ሁኔታ ደግሞ ማሳወቃችሁ ይሆናል። እና መቼ ደህና እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን እሱ ደህና እስከሚሆን ድረስ እስከሚሻለው ድረስ አውቃለሁ ይሻለዋል። እግዚአብሔር እንግዲህ መቼም አይዞሽ ከሁለተኛ አርባ ያስቀረውም እስከዛ ድረስ ግን ከምንጣፋባችሁ ያለውን ሁኔታ ለማሳወቅ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው፣ እርግጠኛ መሆን አይቻልም መቼ ደህና እንደሚሆን። ነገ ደህና ይሆናል እና ነገ ወደ ቤተሰብ እንመጣለን ማለት አልችልም። አይዞሽ ሀይሚዬ ወላሂ ስለታመመ ማለት ነው። እና እንደዚህ ናት እየተወላ ብቻ አላቅም፣ ከባድ ነው። ወገሜ ቀጅራን ፈካና ጊዜ አዱኛ ከነረደ የሚበራ ደግሞ እኔ ቤት ዱአሌ ያደን ብዙ ነገሮችን አሰብኩ እውነት ስነግራችሁ። ምክንያቱም እንዱነ ሲንሴኑ ነው ጥሩጋዳ ባለፈውም እንደዚህ ዋታነ ሲንሴኑ ለእኔ ብሎ እዚህ መጥቶ ውሃም ደፍቼበት ስለነበረ በሱ ምክንያት ይሆን እንዴ ምናምን ብዬ በጣም ብዙ ነገሮች ቢሻን ሰንት ነቄፊ ከናፊ አጀደም ባእነ ተሳጣ ጀቻ ጅርቲ ጋቤ ዱኤራ ጀቻ ጅርቲ አኬሲጋ አማ ጊዜ ተኮ ዋንማ ወላሂ አዱኛን ኩኒ በቃ ኑቲ akka harka rabbii jirrullee hin beeknu ጊዜ tokko jechuudha. Dhugaa rabbii ጊዜ asiitee haasofnullee ጊዜ namaa waa jennullee ጊዜ nama arrabsinullee waan duunallee namatti hin fakkaatu, waa taanas nutti hin fakkaatu. Akkuma kanatti akkuma amma nuti tole kanatti waan hafnu namatti fakkaata. Boru kam taanaa boru duuti jira yaadatamu kun yaadatamu garii mee ilaala mee matu tuqee kanarra ጊዜ seentan dhugaa rabbii wallaahi laaziim mee namoota ilaala waan baay'ee taazabdanii waan baay'ee bakka jireenya keessanitti gadditanii tuktukii kana ጊዜ lixanii irraa baatu jechuudha. Dhugaa rabbii kanafaatu jira, ilmi namaa amma kana jira amma kana hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma dandeenye keerii haa hojjennu, amma dandeenye waan gaarii haa dalagan. Dhugaa rabbii wallaahi waan akkas kanatti yoo ilaallu yoon dhukkubsanne gaafa ብዙ የምትጨነቁ ሰዎች አላችሁ እና ከምትጨነቁ ይልቅ ጸሎት አድርጉለት በደንብ እንዲሻለው። አይዞ ብሩኬ ረቢን ሲያፈይሱ አፍያ ኬት ሲያደብሱ ሲንጀና አከሲካ ተቀበተኒ ኦቶ ኮልፊዚስተኒ ኦቶ ሰሙ ነማ ፈታ ጎተኒ ወከነ ሞ አገኙ ነማ ገድሲሳ ረቢን ሲያፈይሱ ሲንጀና أبشر إن شاء الله. Kanaafuu jireenya akka kanaati isiniin jechuu barbaadeen obbolaakoo kaleessa akkuma namaa kana wallahi viidiyoo isaanii sana ilaalaa kolfaa gaddalee viidiyoo sana ilaalaa kolfaa yoo har'ammoo akka kanaa dhagaa argamu baay'ee tokko wallahi bakka nama gaddisiisaa jechuudha. Dhugaa rabbii egaa akkuma isiniin jedhe ija uummataati ijoolleen kun akkuma beektani. Dhugaa rabbii yoo isaan afaan maafafanii isaan malee hin bareedu. Dhugaa rabbii wallahi kanaafiyyuu har'ammoo kun akka kanatti namni edda galgala kolfaa nama taphachiisu gisee daqiiqaa tokkotti keessatti ka'uu dadhabee dhaabachuu dadhabee nu harkatti jettu Hayimeeni akka Hayimeen haasoftu baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Egaa waan mana kiimii gashinee homaa itti dhaannu qoricha achitti kennanii wayyee jira. Saayitii boodallee qaxaranii jiru hin deemna jettee eddeetti qoricha 4 kan liqamsu. Qorichi sun gurguddaadha kan isaan kennaniifi jechuudha. Kanadha barumsadha kun namaaf. Dhugaa rabbii maaliif yoo namaan waa lollellee yoo namaa waa jennillee dhiisuu qabna. Wallaahi dhiisuu qabna. Garaa keenya qulqulleeffachuu qabna. Maalii yoo ta'e jechuudha. Deemna boru hin beeknu guyyaatti deemnu wallaahi laazim waan hundaayyuu gannee asirraa deemuun keenya nafu waan nuti fuunee deemnu wayittii adittii tokkittii fi waan hojjettanii jechuudha. Gaaffii achi bicha kana malee wanti tokkitti wanti fudhanneedhaan hin qabnu ishee amma gubannu ishee amma xaarruu akkas goonaa akkas taanaa jennu hundumtu asumarratti isnee sokkina gaafa guyyaan ga'ee jechuudha. Kanaafuu
ربي بكجر تنيت سنا إيجو دكيس سنيو هما تسن الراقبو سنين جد أبولاك والله فيديو كنا ستة أبتو